Assalomu alaykum, bizning kanalimizning ko'ruvchilari. Salamatsizlarmi? Bugun 2019-yilning 8-sentyabri sizlarga ушул Azamat Rio Muno bozorundagi nemis munolarni chaqirib beramiz. Videoni oxirigacha чейин ko'rib, like bosib turingizlar. Passat B5 Restyling 260 probeg, yılı 2004, объем 2, mexanika 240 ming so'm. Dollarga hisoblanganda 3450 dollar. Байланыш номер 0700 32 34 34. Audi 80 B3, yılı 91, объем 1.8, 95 ming so'm. Байланыш номер 0555 20 85 27. Honda HR Leveru, yıl 2001, probeg 400 ming yurttur, коробка mexanika, объем 1.6, 4200 dollar. Байланыш номер 0703 40 66 00. Audi S4 Universal, yılı 91, объем 2.8, bir хозяйныкын. 380 ming so'm. Байланыш номер 0779 03 02 77. Mercedes-Benz yılı 97, объем 4.2, avtomat коробкасы. 3700 dollar. Байланыш номер 0702 29 57 64. Так, içki salonunu görüp böyle. Probeg 207 kilometre жүргөнбү ошондо? Коробкасы автомат. Булар жай канча болот эми? 3,5 мат. 3500 dollar. Vento yılı 92, объем 1.8 mono. Краскасы өзүнүкүн, родной краскада. Байланыш номер 0702 10 10 84. Baası 3500 dollar. Сүйлөшөбүз. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ford Focus sedan, yılı 2000, объем 2, автомат 155 ming so'm, 0707 772 722. Passat B3, yılı 90, объем 1.8 5 штука 130 ming so'm, 0706 12 65 80. Ford Mondeo Universal dizel, yılı 2002 2 küp, 120 ming so'mga beriladi. Коробкасы mexanika 0700 202 320. Transit nomerde жашыл түсті Mercedes C-шка. Yılı 96, 2 объем 3200 dollar. Байланыш номер 0777 46 32 56. İçki salonunu görüp koyuңуздар. Коробкасы автомат. Отырыштары көзінде. Қараңыздар.
Volkswagen Passat B3 91 жылы, объем 1.8 моно, 140 миң сом, 5 ступка. Абалы жақсы деді, 0706 12 65 80. Audi 100, жылы 84 1.8 объем, коробка механика, 100 миң сом, байланыш номер 0709 42 20 72. Kanalımı görüyorsun просто. Vento, жылы 92 объем 1.8, 140 миң сом, 0703 45 38 39. Базардағы бір өзгөчө сонун дагы бір Golf 2 унасы бар екен. Жылы 90, объем 1.6 500 ступка. Ходовкалар бары жасалган дейт. Байланыш номер 0501 90 01 10. 140 миң сом. Көзүктары чынында бул унаа таза экен. Дөңгөлөктөрү мындай титан дискада турат. Ford Fox Universal, жылы 2001, объем 1.6, 2500 доллар, байланыш номер 0551 19 20 22. Қанша алады эми токтой турган? 150 миң сом. Golf 3, жылы 93, объем 1.6, краскасы өзүнүкү, родной краска деп жазылып тур. 135 миң сом. Байланыш номер 0507 07 91 91. Toyota Avensis Universal. Пробег оригинал. Жылы 2002 2 көп дизель. 3800 доллар окончательный баасы. Байланыш номер 0709 57 82 78. Мотор D4. Toyota Picnic Leviru. Жылы 99 2 көп механика. 3000 доллар. Байланыш номер 0777 58 00 33. Mercedes-Benz жылы 2000 автомат 3.2 объем 5300 доллар. Байланыш номер 0502 40 57 57. BMW 525 39 көзов, жылы 2002 2.5 объем механика. Базардағы ең алдыңғы BMW-лардың біреусі десек болады. Телефон номерлер 0704 15 0066 0554 15 0066. Audi S4 жылы 97 объем 2.6 2900 доллар. Байланыш номер 0774 01 74 30. Passat B4 Universal жылы 94 объем 1.8 моно,
расход 7-8 деп жазып тұр жүзіне. Коробкасы механика, басы 175 мың сом. Байланыш номерлер 0550 04 12 20. Nissan Primera Leviru, жылы 2002, объем 1.8 $3500, 0705 98 81 00. İçki salonu. Mercedes EşK 124 кузов, жылы 94, объем 2.2, 195 мың сом, 0555 20 52 04. Пробег 290 мың км жүрді. Golf 2'nin базарда ең елі алды ұшыл болып жатады. Жылы 87, коробкасы автомат, 230 мың сом, долларға есептегенде 3300, байланыш номер 0555 99 44 44. Қараңыздар, коробкасы автомат. Магнитофон бар. Бұл жақта пробегтің бары көрсетіп тұрады. Қараңыздар, ішкі салоны Golf 2 өте таза, жаңа эле машиналардан айырмасы жоқ. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, досторуңуздарга жибериңиздер. Кийинки чыгарышка чейин чоң болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.